Lifu le tlo tswela hona kerekeng mona. A kere mama. I was 7. 7 o'clock will be starting here, which means by around 6:30 I'll be at home there. 6:45 we'll be driving to church. Then we'll be here 3 hours. Program let us celebrate the life of Sipho in songs, in worship. Program is not that long, which means most of the alamo ke thero le toriso. Go paretse ntho tseo tse pedi re di fe nako e felletseng be re tsamaya ga motseng o thotseng. E reng amen. Buka ya ba Roma chapter 14 verse 7 to 9. E remember Mthimkulu hobane ha ho motho ho rona ya iphelela. E reng amen. E re bebele la o bona batho ba tsamaya ha ona motho a kgonang go iphelela. Me hape ha ho motho ya itshwelang. Hobane le ha re phela re phelela morena. Me le ha re shwa re shwela morena. Ka baka leo le ha re phela le ha re shwa re ba morena. Ai bazalwane ring amen kaofela. Which means ownership ya go modimo kwa rona ha e felle ha re shwa. Whether we are alive, whether we are dead, we belong to God. Uchori, Sipho la hana phela ine le wa morena, le ha sa sa phele intse le wa morena. Ke rata o sebeletsa modimo yang ownang ke phela ke shwele. E ring amen kaofela. Ena ke rata mantswana ha katela re hobane ha Kriste a shwele aba a tsoha a boela a phela ke hore ebe yena ya busang bafu le ba phelang. Ai ono nana bafu ba ithobaletse fela ho ba buswa. Jesu o busa bafu o busa le batho ba phelang. E ring amen kaofela. Mara o tlameile o phelele o ntse o phela o ratla gone ho busa lefu. Me Mthimkulu hona le batho ba ba gago be Jesu ba tsositseng bebeleng pele a tsosa ena number 4. Jesu o tsositse mogadi wa Jairus o mo tsosa ka tlung. Ke kopa o lo sheba bebele e re ba mothotse Jesu mogadi a ntse a phela. Mogadi o shwa Jesu a sa tseba. Ba fitla batho ba tsebang ba re gawana le moruti ngwana o shwele. E re bebele Jesu ha ba utlwa ska bua le bona a bua le Jairus. Because modimo mo ha tlo bua le batho ba ntse ba o advise o bua le wena re keep on believing. Ari le haebe ba go tloelletse wena tswela pele ho ntumela. E reng amen kaofela. Wena tswela pele ho ntumela la ba ka re ke khese wena keep on believing. Hallelujah. Modimo ha utlwisiswe modimo wa tumelo. When you keep on believing, God will keep on revealing. Your belief determines the revelation. Ntwere bolokang rona so ga re hlailwe ke mathata ke ntwere tsebang ka moga mathata. Ho bolela modimo o gona go fa di picture tsa kanana pele re kenya le felle. Now ha re kena le felleng re tseba mo re lo fella teng. Re a tseba hore the desert is not our destiny, because the Bible says the sufferings of the present time can never be compared to the glory that shall be revealed. Tsa modimo bua le Abraham a sena ngwana o re ditlogolo tsa hao di tlo ya Egipeta and o re di tlo dula 400 years, which means modimo fana ka promise o fana le ka problem mara o fana ka progress. Hobane o ba jwetsa le hore ba tlo ya nako e kae ha eyo ntho e modimo a idumellang a sa e fanako. Ntho ye nngwe le nngwe e fuwe nako, and that is why papa di nyabolo la o ka ba Messi ha o tshware phala. E ring amen kaofela hobane phala ha e tshwarwe ke dibapadi tshwarwa ke molaola papa.
batho ba motutsi mo kaofela ha le ka tseba ntwela bophelo bo le bophelang lefatshe mo ke mantlwane ke ntho ka ke hae magase hae ene ka o etsa ntate wa leshano kanthi ntate wa mantlwane o ka ba mme kanthi mme wa mantlwane ene ha o bitswa hae o sa kgathaletse ne se le nako ya ho sha o sia dipitsa tsa mantlwane o ya hae ho na le nako ya o pitso e tlo fihla ka nako ya ho sha ho na le nako ya o modimo a tla letsa phala papadi ntse le monate ke ka ho fihla mina thoko a re thato ke tla etsa ya hao yohle ha e ka nkimela dumela tate ka lebe o nthungile eselena intshwatlile you touch something very powerful and I believe that everyone here listen. You are powerful as long as you are empowered. It's the presence of God that makes you like you are a celebrity. Without God, you are an ordinary donkey. That is why Mthimkulu ke rata pale ya Mephibosheth o fihla pale isi ba mo fodisi ba mo palamisa ba mo dudisa tafule antsa khwadile ba ratuwa ho na le tafule ye nngwe ye kwalang boqhwala ba hao o ska tswa ka tlasa yona ha modimo a o be tafule o be ka re wa tleile ka thu apesitswe batho ba o sheba banana o powerful ka ntike mo hao ka ntike le tsoho la modimo le dutsi modimo hao ke ka ho mina thokwa re ka tlasa paballo ya hao le poloko ya hao ke tla du ate mo re fuwa ntongwe ha re le lefulele okay ha tlhapi e ka nyalana le nonyana ba ile dula kae because nonyana idula moye tlhapi idula metsi wa bona ona le tlo foster compromise a unkutlwe mana unkutlwe ne nonyana ha ka tlisa mo hela metsi itlo gangwa ke metsi tlhapi ha ka le ka o fofa itlo le mala o matla in the right environment. Listen to me, church. Before God created the plants, He created the earth. Modimo entse lefatshe pela etsa ditholwana go dintho di mela di mele o di malefatshe. Modimo entse le watle pela etsa ditlhapi go ditlhapi ha di fihla ho bene le mo di dulang. Modimo entse sepaka paka pela etsa dinonyana go ha di fihla di tsebe mo di lo fofa teng. Which means every time God wants to preserve you, He creates an environment for you. And you are only powerful and safe in that environment. I'm talking to somebody. Go back to the environment that keeps your spirit alive. Go back to the environment that keeps your connection with God alive. According to Psalm 91 verse 1, blessed is the man who dwells in the secret place of the Most High. Iringa ufela baratua. Hakinali Jesu kaya kai likai. Mantswa buang ke Jacobo pela eshwa. Ore kutlule ore Joseph wa phela. Ore ntate Kalebe, I want to go and see the sun before I die. Mana isulefu ki lefula sa manete ha o sa kopana le ya o shwetsi. Kopa o shebe John 3:16 o sa itatela. Ere hobane modimo o ratile lefatshe ha kae ha kalo wa ba etsa jwang wa nehela ka moraona ya tswetsweng a inosi hore e mong le e mong ya dumelang ho yena ha e re a ska shwa e ga ska timela ka senyesemane re that he who believes shall not perish. Now there is a difference between perishing and dying. Saints can die but sinners perish. Perishing means you cannot be recovered. How timetse o timetse e ringa mene ka ofela. That is why before o tswa lefatshe lena Jesu ha kena pelong ya hao. Baratuwa ho le hlono no bafu
ba shwela morene. Modimong ha o etse ke khona nka maeto ke bo mose le ha o ya local ba sebetsa jwalo. Mema Mthimkulu ke tlo rapela. Ha o fitla mo OR Tambo, before ba palamisa wena ba kopa luggage ya hao. Banka morwalo wa hao pele ba rwala wena. Ha o checka ino o ba fa mekotla. Ntho ye nngwe le nngwe ye o e paketseng ha hao ke ona lo e pakolla moya. Ha o gone hore o paketse sutu e blue South Africa, o bothola sutu e green UK. Daviki wa hopola ha re le Heathrow in London, ba botsa potso ba re ho yena, ana o ka dumela hore ntho ngwe le ngwe ka mokotleng ka mo e paketswe ke wena, because re batla o sign hore ntho re tlo e thola ka mokotleng ke ya hao. Ke batla ho challenge hohle mo dutsing mona, o pakela eng mokotleng. Wow, ha o ntso qabanya batho wa pakela, ha o ntso jala le hloho yo wa pakela. Letsatsi le atla le motho mo lo mong atla checka big bag ya hae. Letsatsi le atla le o tlamela o super, this is my life, this is my luggage. Ba re mba mo sala morao, ba itele pele, ba nke sefapano sa bona mahetleng a bona. Kahlolo, I love you my son. I love you. Mewa o usile ho nna, and I need you back in Jesus' name. Pare me come out. Koparetse thapelo. Modimo wa rona ka lebitso la Jesu. A le fulena le kebe thuto le tsose le sia le ka hare ho rona. Antwene se sa sisinye isisinye ka hare ho rona. Le matswalwana sa shwele a tsuwe ka le fulena la Mthimkulu. Isaiah 60 chapter 6 re ka selemo sa ho shwa. Ha morena o siya se mahloaka a ila bona Jehova. Ke a rapela Modimo ha o kobenele motho a reng ka le fula Sipho Mthimkulu, pelo ya ka la gutla, moya wa ka o la tsoa ka lebitso la Jesu. Amen. Beloved, I think we can give before we go. Ne? It's a very important thing. Let us plant a seed. Bazalwane, are tsore nako. Are fitla ka mona ke re kenya ka ho yengwe ka ntle o sa tlala. E reng amen. A ke no di dumela di committee tse meng ka ntle, batho ba tla ba ka kerekeng ni seo ke tla o ntshetsa ka ntle o jarete. E reng amen. Because we need to be here ke re tlo support alifu. Na go para Saturday re mameleng order re dule ka kerekeng, ha o tletse re tla etsa go tla batla dipika tse ding ka ntle, because we believe sontso bona mme Mthimkulu re ka memorial ene memorial ona o no tlamelo re eme ka ntle. He just feel like we wentse kana kwa khutshwana mara bona se tshaba sa Modimo se mona. Now Saturday fitla kana go gona o dula hantle, then I will organize extra speakers for batho ba ka ntle hore ba ske ba misa what is happening inside. E reng amen ka ofela ko pa re tlise monehelo pele reng ka mohao.